Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün oktyabrның 18-i Cuma akşamı kunu. Rusiya кеметі Роман Сущенко tutulgan yeri hakkında bir türlü malumat bermey. Kanunsuz surette mahkum etilgen Ukrayn jurnalisti 10 kun evvel etap etildi. Moskvadaki Lefortovo taqiqat tevqifxanasından ona matroska tishina toplanıp yerine getirildi. Bu haqda onun imayıcısı Mark Feygin haber etti. Nevbetteki marşruta hakkında şimdilik belli değil. Rusiya FSB'si 2016 senesi sentyabrның 30-ında Moskvada Ukrayn Forum haber agentliginin muhbiri Roman Sущенконы yakalab, onu casuslukta qabatladı. İyunda Moskva mahkemesi onu 12 yıl şiddetli hapis cezasına mahkum etti. Volodymyr Balogh bugün cezahanege etap etilecek. Bu haqda UA TV'ge Ukrayn siyasi mabusının cemaat imayıcısı arxiyepiskop Kliment aytып berdi. Onun sözlerine göre Balogh ya da ilhaq etilgen Kırımның keriçine ya da Krasnodar ülkesine yolanıla bile. Kırım mahkemesi Balogh'ны saxta ve uydurma qabatlardan aman 5 yılga koloniya kasabada azatlıktan marum etilmesi hüküm çıkardı. FSB esassız Kırım sakinini patron saklap tutkanında ve tevqifxananın reberanı urganında qabatladı. Balogh'ның imayası ve hukuk koruyucular o Ukrayna tarafdары olganından repressiyalar kurbanı olganını düşünüyor. Де саме буде Володя, поки що невідомо, тому що це... Не ерде Володя Балогh olacағы шымдылық белі дегіл, бұл малумат гызлі. Не ерге еланы олacағы hakkında da tek Rusiya cezalarının icra etken hizmeti bile. Onlar bu meselenen oğraşalar. Onun için bir hafta içinde ne erge yolanılacağı belli olur. Bugün Kiyev'de 5-ci Halkara İqtisad Forumunda Ukraynadaki iqtisad vaziyeti, inkişaf etuf istiqballeri ve yatırımcılarının celp etilivi gibi sualler müzakere etildi. Şu cümleden sanayi, bank ve çiftçilik sahalarına yüksek teknologiyalarının körsetilivi hakkında münakaşalar geçirildi. Kuruşev'de ekibinden ziyade iştirakçı toplaştı. Oturuşunu açarken baş nazir Volodymyr Groysman kaydetti. Bugün de Ukrayna Zemanevi texnologiyalarının sahibi ola ve tış bazarı için meraklı olgan çeşit sahalarda yanılıklar teklif edebilir. Forum 2 gün devam edecek. Наше завдання створити умови. Bizim esas vazifemiz Ukraynaga yatırım yapmak için kerli olacak şartlar yaratmak. Yatırımlarga kelgende iktisatları inkişaf etken memleketimizin imkanları anlayımız ve Ukrayna yeterli kadar rakibetke kabiliyetli olganını göremiz. Ukrayna'nın gayet iyi yatırım iklimi var. Bu yerde tevekkül balansı var. Elbette Ukrayna bu yönelişte çalışmak gerek ve bu tevkillik seviyesini azlaştırmak gerek. Bunu becermek için en esası yaxşı bir kanunlar ve memleketteki stabillik. Шымаль Атлантик бағлашымы Донбасстаки гуманитар вазиятынен ve ilhaq etilgen Kırımdaki insan hakları bozuluğunun rahatsız. Bu sualler Brüksel'de Ukrayna NATO heyetinde müzakere etildi. Oturuşta бағлашымның baş katibi Jens Stoltenberg vaqtınca işgal etilgen topraklarının naziri Vadim Черныш ve NATO'da Ukrayna missiyasının rehberi Vadim Pristayko iştirak ettiler. İştirakçiler Minsk anlaşmalarının tam yerine getirilivinin emniyetini kaydettiler ve Ukrayn topraklarının bütünlüğüne kol tutacaklarını tasdikladılar. İşgal altındaki Keriç'te terör eyleminin neticesinde zarar görgenlerinin sayısı 21'ge arttı. Haber vasıtaları bildirgenine göre hastahanede yaralar sebebinden kız elak oldu. Epis ölgenlerinin kimliği belgilendi. İşgal hekimiyeti bu vaka terör eylemi olganını inkar etmeye devam etti. Taqiqat komiteti evvel ilan etilgen maddeni çok öldürüvge deniştirdi. Bu video terör eylemi vaxtında Keriç Politexnik Okul yurtunun binasında çıkarılgan videolardan biridir. Studentler ve hocalar atış olgan binadan çıkmak için çare kıdıralar. Туда. Там закрыто, дверь закрыта. Жуля.
Русия хабер васталарының малюматына көре елі қылғанлардың сайысы 21-ге етті. Атыш вепатлав нәтижесінде 60 адам яраланды. Олардан 10 адамы ağır вазиетте реанимацияда. Ижтимаи ағларда атыжа аққында яңы малюмат пейда ола. Русия телеграм-каналы Владислав Росляков туфек ичон патронлар сатын алғанына көстерген видеоны яйынладылар. Қырымның ишғал акиметінің темсилчилері білдірелер. Керечте эпсы тәсіл муэссисилер Русия Милли гвардиясын изрет етежек. Элек онғанларының айлелеріне 1 миллион рубле берілежек. Яраланғанларының есе 500 000 рубле. Бұндан ғайры шерде Владислав Росляковның женаетде шақыдырыла. Русия түлікесізлік қызметлері тек башына әрекет етмегенінден шүбеленелер. Октябрьдің 17-сінде Кереч политехник оқу йұртының студенті тәсіл муэссисесінде өз елінен yapılған бомбаны патлатты. Sonra сатын алған түфекнен студент ве ожаларға атеш тұтты. Русия тәққатшылары психиатрия экспертизаны тайынледі. Ноябрьның 17-сі 18-не планлаштырылған әжеле Brexit саммиті ләғу етілді. Бұақта Reuters өзмен баларына әсасланып хабер еті себебі кеченлері Брюксельді айтышулар вақтында. Авропа бірлігінің елбасшылары Бүйік Британия ве Шымали Ирландия қошма қыраллығының баш назері Тереза Мэй еле мемлекетінің Авропа бірлігінден чықуы ақында анлашып оламағаны олды. Саммитның ләғу етілігі Лондраға ичкі сесет мәселелеріні алетмек ве Brexit бойынжы илерілівге ирішмек вақыт берір. Мэй нәтижелер олачағына емин олғанына білдірді. Бүйік Британияның Авропа бірлігінден кележек сене мартның 29-ында чықажағы бекленілі. Қанунсыз суретті яқаланылған Украин балықчы гемесінің үжденішжесінің сағлық ала феналаша. Ишғал әкемиеті әсас солардың паспортларыны тұтып алды ве қыта Украинаға қайтмаға рұқсет бермей. Боқта Украина юқыры радасының инсанықларында векелеетлесі Людмила Денисова білдірді. Оның сөзлеріне көре геме әркені илхақ етілген Қырым топрақларында аман 6 айды вамонда тұтыла. Украина балықчы гемесіні ФСБ хадимлері майыс айында Тархан-Кут Бурну янында яқалады ве сақланған ақжылықта қабатлады. Сидней авали мананда Invictus Games ойынларында иштирак етежек Украин жима тақымы сыжақ тарызда қаршылап алынды. Ветеран спортчыларына тахминен 50 милей урбаларда Украин қаршылады. Шымдылік тақым иштиракчылары ве ресми векелер йолдан сон ойынлардан эвел ратланалар. 15 Украин 6 йөнелешті ярышачақ. Invictus Games будженк вақтында яраланған аскерлер үшін кечірілген халқара ярышлар. Бұл сене ярышта дүнияның 18 мемлекетінден 700-ден зиеде спортшы иштирак етежек. Украин тақымының бірінші ярышы октябрьның 20-де олacak. Важкий перелет більше доби молотіло. Пек yorğunmuz. Kızlar, oğlanlar, herkes yoruldu. Uçuş bir günden ziyade devam etti. Ama mında Sidney'deki olğan muhit o kadar ilhamlandıra ki, hatta şimdi olğan güçlerimiz ile yarışmak hazırmız. Ми їм дуже вдячні за те, що вони пережили ту війну. Оларға тәшікір білдіреміз жеңктен іштірақ еттілер. Пек күчлі адамлар, о қадар ұзақ месафені кетшіп, Австралияға ярышларда іштірақ етмек үшін келділер. Японияда сакура чечеклері açıldı. Терек япрақлары çoqtan töküldü. Çiçeklengen vaqtı ise бар. Более десе гайд сирек. Мутехасысларның сөзлеріне көре себебі ава шарайты. Фаль тайфун мевсімі себебінден тереклер чечекленуыны тоқтатқан махсус экшілікні имал етмек тоқтатты. Бұндан ғайры Японияның бірқач бөлгесінде сонки вақытта кескін тарзда ава арареті 25 дәрежеге көтерілді. Мен бұл ерде 50 жылдан берлі яшайым, ama сакура күзде гүлегеніні ilk сефер көрем. Құрметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хабарымыз еді. Дадачо хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV ile олыңыз сағлықен қалыңыз көрішкенде.